Special Officer Belatung Naga Meghalaya High Court ban penbet ikamat halor kejim kerja ikinong di madan na kendailat. Lalu mi kejingilang bat ki officer jong ke district ki officer ka Shillong Municipal Board ki dikot jong ke Provisional Town Vending Committee bagi dikot jong ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Bani keren halor kenegamat hak office terikam ka Deputy Commissioner East Khasi Hills. Habai keren bagila patai kubor Special Officer Subhashish Chakravarti. Uli itu bakini kejingalang kalau long besai so apa nakal yang jong u. Ula batha agi bor penia district jong ke East Khasi Hills ban penia cakamat ya kejing temu ban pen kenria ikinong shong dia madan. Hakathan kendailat kat kum kejing batha ke yang syari. Uli itu bakini kesingi kila pen sengau halor kejing sokya ke ban nakal yang kinong dia madan kila ban pen sengau ya ke ai ke bagi sengokya halor kane karai jong ke yang syari. Parties have met together and there has been a fruitful discussion how to go ahead with the task of reallocating the vendors and finalizing the layers, issuing CODs and all that. There has been a clear fruitful discussions. So the administration will now go ahead with the work in accordance with the decisions taken. Being in a very constructive, calling everyone, discussing everyone, taking everyone's views, and proceeding in accordance with the directions given by the High Court in its order dated May 3rd this month. Honorable High Court, whatever order was given by the Honorable High Court, that is being provided. So let us see how it goes ahead. What the people will come to know about it as the thing progresses. Habai keren mi kong Angela Rangat ibadai ka advisor jong ganek association kinong demadan. Dia tu bagajing kot bagajing yalang kalong bani kendo lang bat baro ki badan benta ban bisal horor kejing betha ki yang syari ka badan sedap aidang shen. Ikong Angela Rangat dia tu bah kene kejing yalang ayo ban pensengau ro kejing mi ki jing ken jong kinong demadan ka bam da sengau so tau. Namar kejing ai ki kot kislahi kedang ya cekamat bat na center point chom so sun ru kidang buon ki kendrum kendram. Mar buon ki kinong demadan na kene kecaka kidai ki badan hok ban yo ya ke certificate of vending bat kim pat yo haduk mentaru. Ilong ru bah kene kejing yalang leto ba ke Shillong Municipal Board kan pelong biang ya kejing kenrai ki certificate of vending haga bagine trailang haga bakin wan man pelong ya kejing kmi ikot kisla namar kane kampat kot menta marbon ni ginong de madan kim pat yo ya kane ke certificate bala pensnoru halor kejing aipor ban pedukan ginong de madan bagajing kang ya ki bam padan ni COV ban chong dukan na kandai la kumjo. Penyekendu lang bat ki district administration lang bat ka Shillong Municipal Board lang bat kibai ibadai ki member jong ki Hawkers Association bat group bat ibadai ki TVC Provisional Town Vending Committee members tang ban pe halor ketuka court directive kan ba i special officer i happen dap ketuka ni ki kam ni bela betha syai taka santarik August pakan syong yang kekot di halor kita nya pensengau di APA but kawai kabangi pensengau kalong baki ki number ti ba mi ki bon pala ki number kan yo in ta ha kat kubor le claim itu ita sipang saus pa ngot sipang lan pa ngot sipang tu polling do wong arspa ki bala manjur benda nanti mano pasai ki number na sakajing sisa ka di banya elected patik kat kum ka kat kum ka survey kat kum ka claims and objections ka ka bangi ni tipsai ka bangi na don bentalang kalau bangi don bang ka institute survey ka to ka por ka don ko ka list bat ka to ka list menta kampat don public domain ki dei ban save ha nang bandang tu ngila sisa benda ki claims and objections ne tito kabamut ba ka claims and objections belor ka to list ka benda survey rumpat dem ceki bagi kan Shillong ke tiki number na yo i dangshan ro pat kubor ni ti number chamat kan kata sa yo mulang kata sa what's lik ni ki ong dan vendors apa mga mapi bara mesti ki dan vendors tu ni ki chana ban ai do khan tu ni
Hendrai ngingin pedian ngingin number sama ngingin tip baka proses sekarang ya baka katungkaan pada claims and objections. Hendrai minta tong ini friend bit ini bentar. Ibadai benpet ibadai ibe itikat kendailah rumde gini tiba-tiba mau mendai jerut mendai ke denti ke betul stage Pegasus mendai ke nation kabayat spesifik itu kendailah itu alien iba hapden ka muda baka center point hotel bayat kejat ke mencuat ba koi be chat hisha lat musuh nama baka hakajinya kred ni baka TVC ni amtong ini persyam cuma ini dah ni di nabentai itu ru kidang pun kendung kendram nama kidang don tujuh kibempat yo kata kadang hang ni kena bersusi nama ba makili kila participate kila ada mata berkeserdi nitip bagi dia genuine ni tempat dia sudah kidang itu pada tiba komunis berkat hak ini mistake ICV tiba ngitip plan tiba mendai benda tiba dan dukan tiba saya kinong di nong apukan joki syapar bagaimana dikata ketika isu, Andrei mentah ni orang tua ni persang yang mendimek dan mengiti, nado pas dang hini wan lam mengihi ya kaan banyak kat kaan kini bio asong sup. Di mentah kelai penbet atau ni cek biang dari CUB laman di Andrei kalah hi ban mi kaji nama ba subuh itu kibam dei genuine ke yo kemuan ni nama kita becek. Jadi ni kuah hi ban tentu kan di Ministry Office rupa dalam sekap balong kam dia ban ya lat ka PTBC kam dia ban ya lat ya ka Hawkers Association nama tang kini ni bala ban pensisha ya genuine and non genuine an bakan ya ka kam ti ngini cooperate kata kamandir ban check dei ngatarai kam lemput ka kam kita nama ki dang pun kiba ladap serdi ndai kiba klammi hakalis badi ban yo nama balai kita ni sini kita kantin kita ni kita secondary. So kita angkat kini isu sebagai apa resolve. Tambah ni di pensutu bah mentah kantin yang friend dikit yang ini lat ni, but ka basusi pada kalau bah kan dikejengnya mat tempat bantai tentu road level mudah kalau ayat mat. Hendai mengiling laong Melayu ini dan ki nong juga selong orang berjasa ada nong kerja competition dan design dia dan internet mengelilingi ada submit ke design nanti architect ni akan sal di mana Sikkim di mana Bangalore di mana Delhi but ni ada ai ke line plan ni dan kini pada imat kadang petition dan kuat manusia nah promote tentu final page group masa itu bakam ibiang pasal internet ni kan saja ing nama pula man kendria itu so kini isu kidang long pending di DC rim dan higa prerogative pan pet yakani itu special officer ro ndeng apen snow kata nama ba kalong kumni bi ndai tang ba kan ka timing kala apen put do ya kata ro ban ong ba ki bampat yo COB wan insya abak proses sekarang ya kini reladim tasik kubur masih teng pada sampai COB kalau along perkat ni tama long bian kalau along siapa palat ya gitu iba syabe iba syarak kita di sini nama bah habak tempat biang tempat ai tempat pendap rekam kita pada ini nak tahu ini sunang masuk sukwa pan tombo di sakawairu long mentah kami kata na aku tarik bahap ya kan dia sukwa nah kali ngau kami kata aku tarik ni nama mengikut membuat TVC kami keren ya kata aku ani kami ya buat tarik ni om try kan ni rupa kan dia bayar mereka proses bedak try ke aku ni bahun berak ni keluar ni biang mereka mentah pada ke isu saya kata aku tarik nampak belai tinggi om hendak bakal penik notification pasoka mereka mengikut dengan ibu jadi bakal pasoka rohlar berdei bagi kam juga buka karena permit ke notification tu kadi bandong based on something. Ke decision kalau ada permit nak dan but yang pihak lagi kadi permit ke town branding committee minta penyediaan provisional town branding committee mengenai tip plan mengenai tempat discuss raya kata tarik relocation.